بیاب میں قبر تا جڑیگی چی میں پا قبر زوانی مرگ لیکلی وینا آرمان باوکی وقت بطیروی یاران بطیروی او ډیروی څوک لاس ندر کوینا خلق قرار باشی ویدشی تاب سما یادون خوب تن پریگ دینا اٹا میں دا گور پالوریوں سے کھورتا میں موڑے دا جڑا چوک نلارما چوڑی میں حاضرتا مرزا چکیگی جنازی تا مرزا چکیگی جنازی تا مرزا چوڑی میں حاضرتا مرزا چکیگی جنازی تا مرزا چکیگی جنازی تا مرزا واسبد خدا کا خود زڑ گئی خوگیگی چی ما درکڑی ناز بچوک ندر کوینا چی بی وفاشنا خبریگی زما بزنی وی تڑلی مڑب وما پاہا ورز در پیاز چی ما بغیق درکڑا لاس نرکونا چی دروازہ کی دیوالانوام رانا روان شوی تنها دی پری خودما اوخ کی دی پاکی کپا ککڑا مشاڑا آغا خوزوام نور دی سفر والا رینا چی میں بس کٹوا گرتیوسی بے وفا ما کمارا سارزا زاس دیکھا وما